Thilmak le Hlauhawm episode 13 Ramhuai a Luhchilh Larzual panga te Chanchin kumsang ni le panga khan mei chetlei rol kumsom ni le pathum mi arina chu Romania ram chung biakin pakhat fal deuh taka chuan a thei ang to kha rongbol ve turin a oma kar khat chau a om tia chuan ama a danglamna alo om tana inkhom na hun an nei lai te chuan abulami te ngai sak lo takin anuya che jedang lam tak aron nei chho tanta ani hetianga maksak tak taka akhosak chho tak zela wang chuan ril ruboi ni angain hospitala doctor enkol turin an admita kar ni nuwa alo chuak le a achezia maso na mu tur a om chuang lo he biakina an father Daniel chuan an enkol dan chu thlak danglam angai ti reta a ti chuan father Daniel le sister pali te chuan hetlei rol hi room pakata ruin crossa an phor beta heta hian ama Luhchilh tu Ramhuai bolho chu no pau an tum ani ma se van doi thlak takin nithum chung engma a aya a in lo awangin hetlei rol nun na hian adir talawa a boral ta ani father Daniel le sister pathum te hi tol thattua pu ni in man an ni a hengthil awanga father Daniel hi an man ma hian namdoi mangin mi ko chunga Ramhuai an ho bo thei lo ti in TV channel pakhata asoi ani Clara Germana sele chu fasha ni in kumsang kazakwale paruka St Michael's Mission South Africa a chenga heti laihan kumsom paruk mi ani an soidanin Clara hian anuna beisei tur engma om to lo ni angain Ramhuai nen in thlumzom na alo nei ta ni in an soi hetarang hian achezia te alo dang lam tana mi zemak puipuin alo om chho tanta ani tong hriat lo tong dang mak tak tak te a tong chuakin a changin thil lo thleng turte a soiloka a thil soilok te hi a thleng dik zel ani mi thuruk tak tak te a soi chu sak thin boka hete anun phung alo dang lam tak nu hian hetlei rol hian Christian te bunglo thiang hlim reng reng a khoi thei talo ani thachak na mak tak mai anaya sister then khaten ruma khungran an tumpoin na takin thahrui nen alo beilet mai thin ani oi engmaza he Ramhuai bolho hi no chu antuma an hlo chamngun hle bok ani he Ramhuai hian a chu san tak tak ma hian hetlei rol hi khumatanga fit nga velai sangin akanga chum hin huwa puithiam pakhat chu arek bet le bok ani orol mak tak tak le rap thlak puipuin araka wanei thlak takin he meichhia hi chan chu ani kumsang khazak kwale pariat khan anna aklan chu kumsom palimi chau alani a ma se achunga hian thil rap thlak tak a thleng to ani an soidanin he meiche naupang thil eitura hian ramhnim danglam tak chu an in enkol tu in alo telwanga hetianga oma hian an ngai ani hetatang hian mi zemak tak tak le rap thlak puipui alo nei ta a amulai te chu boruak ate akanga arum banga le silinga te chuan awak kwal thin ni in an soi ani kumsang khazakwale sompani chuan nasatakin priest te chuan Ramhuai hi no chua antuma an hlotlinga ma se hun reilo te chau adai ani anna chu nasatakin Ramhuai te chuan an Luhchilh le a he mitum hi chuan amma aya le tatamin an Luhchilh ani kumsang khazakwale somni pariat chuan priest te chuan nasataka beile in he mechenun na le tharau hi an chan him thei rama kumsang ni le sompar khan anna aklan chunga thil thleng be chanin director Andrew Jones chuan The Exorcism of Anna Aglanti in movie asiam kha kan entheu to in karing Arnie Jan Johnson KC US a chon avoi khatna ni in athil ti so hi Ramhuai in ati tir ti in korta apuang ma umei kumsang kazakwale somriat pakhat chuan kumsom pokami Arnie Johnson chuan poina sa tak khoin tual athata he thil athlen hu hian edle Lorraine Warren te nupa chuan police ten hena chuan Johnson ni chu Ramhuai in Luhchilh thu an soya an nupa a mi panopang ko chunga Ramhuai an hno chho line Johnson hi lo om ve in he tharau bollo hi ama a aluta ani ti in police te chu anon hril ani ani Johnson ni chu court ma a ading ta a defense lawyer chuan he tol thana hi Ramhuai ti tir ni in asoya ma se judge chuan chutiang te chu lo ni reng po ni se chui chua thei ani lowa omzi a om lo ti in achanga Arnie Johnson hi thiam chang lo ni a soi ani
Enilis michi eli hi Ramhuai in Luhchilh to te zinga cherap thlak ber pola soitrin ani a Chanchin be chana film siam The Exorcism of Emily Rose ti pokha kan thetheu ome hetlei rol hi depression na satak nein rilruboi hospital a da lu ani ma se hlai mun atang hian trong thom ole thom danglam tak tak ten atiboi tana chung o te chuan meidi la itroi ral don ti te alo piang ve hi awan duai zia thu te an ron hril thin ani doctor te chuan damdoi cho in rilruboi damdoi ani tlang puya ma se engma athat pha lo zual lam apan zel zok ani Ramhuai mel te mu thinin Christian te mun thiang hlim deuh le thil thiang hlim te chu a hlawin a khoi ngam lawa kumsom ni atlin me chuan anili si hian anat na he damdoi ti damchi ani lo ti hria a San Domiano biakin Italia chuan pui thiam te tran puina dil turin akalta ani ma se adin mun hian zual lam apan zela boro pui puya che in orol mak tak tak le rap thlak tak tak ten a awa ranung ti ein ama zun ngei te po a in ani heiba ka hian ama le intina in amel po hi mutlak lau khopin ati chevek ani voisom rugle pasari lai akochunga Ramhuai hi no chu tuma bei ani pui thiam te pon an thei top an chua heng hun chung zong hian anilis hian engma reng a eidu lawa ataksa in ator na sa hle ani vandoi thlak takin July ni khat kumsang kha zakwa le somsari paruk chuan kumsom ni le pathum mi lek ni in ataksa chuan atlin talawa abaural ta ani tleirol khoi thlak tak chu avani em ka channel te in lo thlir wangin in chunga lawma min lo subscribe in min lo like ve nge do na nia